tau e ao mai manai. O le tala la le tui a wase. E ao mai e tusa ma le mea mana umbia te ngate i aso tasi. Romina e lea o ina mai po aso e lua po sigia. E lea o ina mose mai aso. E lea o ina mose masina po se tausanga i lea. Romina tamai na e te le whaara no lamo i au nea whai. Po au sauna minga po au tape penana. E te whaara no lamo i le tua. Romina e le aise me te popole i aso tae ao. Ia fai te tonu le tua wha mua le tua me tu stai le tua. Ia, e au mai le tua me mau e manao mia oi. I le aso me aso. Ia te sisiona, ka mai a ona i nao e wha putu mai. Pe eo le aso mei, lese le aso ruru. Waru le Israel wa mai wa wha putu mai lea polisia se soai. Ka mai a hao atu le aso le rano tu. E le nga te na ero. Ai toi tu tupu mai moa. Mo hilo. Toi lua mai tupu. Ai sa, ono le leo si stai. Ai a o i le so forei. Le aso sa nunina o lo manaki sa pati. E hao mai tai lua. Ai o tu tai au le aso tora. O le aso sa pati, ya. E le ai ma se ilo, e le ai ma se ero. Ai mauna, mea pehi au le aso na. Ora vela, è fresh la vuole fare io le questo. Sa pati. Ya. La sa o come tanto, la tua letti. E sotto sono la forma. O foi tu foi você. Foi tanto. Ora mele le fetta la mia. E era o teu fato, wina so mera. Ina ia teu. Mo o teu tu pulana ambi. Ina ia la tu roa, mea e ai. Au whakame ai, o tau le mama. Ina o maia o tau le o atu pito. Whatamua le tua. E le ngate no tau a ai ma ona. Aia, teu. Tui le tonu whamitoa le tonu la. La tonu la alu. E whaima mori mau ia o tau tau pulana amri. Ma whamanatu bea te o tau mea le. Amene mahare o whamanatu bea so. E o ai whamanatu. Nā pesi nā ka. Inga ia mana tua pele sa. Mata via foi le. Whāturu mai le kua o mea fia kau. O lea la so kau ai. E rai. As frui. O mea fia tū. La la so tū mai. Rai. E leo tae au sa pake kau na tū mai. Kukai mea ai. Pero mafu ana le na tu fa pito le tu te tona pe sin sima pa ia fa manatu be te nata le o ye te ni singa da le tau sima sa pa to le atu amen nene e ona o sa ni no me ka mafa e le ka o ma fa le la na ina sa le fa pe o se ta le mai o ya o se pa la pa la tu wina a rona I kuma o le atu la au le tu la fono ina ia ke wai. Rana inga nau suskai a rona I le whatanunga le bose le ama whatanunga le tua. Rona o le mea whai mai le tua I te tai. Ma whai atu te tai pe a watu te tai I le noa Israel. Am whai. Au am whai. Am whai. E peu. O le nei fo. Sai ina na mua sa nina e aunga. Mala me pa ia fa le lalo lama. Awana sa unia le kotu iluma. E ta ua le me pa ia sa ia tu mala mepa, tu mala awai, la reto e lona wini luma. Ona tala atu foi o le lua o ia kui pui sa ia kotu ta ua o le me sili ona pa ia. Sa iele auro e fa lui lai pe manoki ona tala auro fa dai na lui auro sa iele auro fa of sa iele mai ma to a rona sa tupu pa ma ninga ona e me sai to na para ka ule to
Na wele tua ma fona le famele tueta. Toba. Toma sai ona numa foi que ru pupur. Sa ma di ai mo fo le rofa. O me ia le ma fai ona talaina. Ona tala ta se nei. Yo mana fa to le to. Por sina. Ina ua fai e solo mona le mar o le tu. Sa e te tonu ia nei e te tonu o le ato la o le tu. I le mar lo solo. Ia fai ta. E tau ko mo tuku ta ko iwa e pa ko i mai. Fai ta. Ua le ia se mea i le ato la an. Ua na maa e lua ina tu ai e posi i ho repa. Ina ua sia whenenga e noa ma whina wa Israel. Ina ua rātu o mai lua mai piti. O sina, sa iai lai ni tonu le man mena fausia Solomona i tonu le atu la au. Olinga mai le ai. Ia le mana ai ma le toto o aro. O sina, aisia. Wana. Aleta mai le tu e tawona. Ke uma e te tonu le silo pa ia se i ho i le uma e o kuku lana ami. Wana. Nanutu. La forma fa plana le nako kala. Se manga ia le nako kala. Ei, In the holiest, I saw an ark. Falinga le, nawe le tuwe au wala perfect. I saw an ark. On top and sides of it was purest gold. On each end of the ark was a lovely cherub with wings spread over it. Their faces were turned towards each other, and they looked down. Between the angels was a golden censer. Above the ark where the angels stood was an exceeding bright glory. That appeared like a throne where God dwelt. Jesus stood by the ark, and as the saints' prayers came up to him, the incense in the censer would smoke, and he would offer up their prayers with the smoke of the incense to heaven. In the ark was what? Was the golden pot of manna. Aaron's rod that budded, and the tables of stones which folded together like a book. Jesus opened them, and I saw the Ten Commandments written on them with the finger of God. On one table was 4, and on the other 6. The 4 on the first table shone brighter than the other 6. But I might perfectly lang. Ina was fai long e tua na singa pa ia ma le para au le tua le lang. O lo ia la le to me ia to. A fa mo ai ma pa male mo mo e fa la fo mo tu sia. E si ia pula. Pula mai. Le pula. Na no si pula fo mo le pa. Ai sa pa le si ia pula le to le pa ma mo le pula fo mo fa. Si mo le tua. Da boy, online. Le tua. Le tua le sa. Ei. Exame. Ei. The Sabbath is very important in the Torah. The Holy Sabbath looked glorious. Ei, A halo of glory was all around it. I saw that the Sabbath commandment was not nailed to the cross. If it was, the other 9 were, and we are at liberty. Break them off. Break them off. Only, Elena Vesina Tahua, Ole Tula, Ole Tula. Amen. I see Syria there. There's a Paki or
Ele Yuma. ya. O tali la sile sa me wole to ye ko. Ola wala ma mo so ko no pe ye. La na wa awere ko ile. Lang. Right? Oh, we don't have that way. Well, I had it done. But for the Laudo, let's say, Luma, or Lang in 18 September. Apoy lang. In a wasa. Apoy I'm lang. for a lot. No, I mean, I'm money. Like a lamb. Amen. And I'm never better than a lamb. E Silvia, quando non sbaglio, e Silvia con la moglie, ma è là. E non è là. No, ma è là, e è tu mau. E è muai. Fa mattia, a me. Mau fa, mau. Mau no, fa. Che è tu? Perché quel mau. Per me è su autotus. Fa, nato tutto il muai, e ora fa. Non tu sei io, ora. mau. Ora sì, ma tu si era per me su solità. Tu sei una mau. Lare, vai a finire. Non ha detto. Verrà in tuo. Guarda, te ne dai tu si ferma. O tu si dai, va mai, ora ferma in tuo. Ma tu si ferma in tuo. E ma vai ora. Elena ferma fogo. Aya, e ma fa ora il trato su suina, ma non la il ferma. Nene. Search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are they which what? Testify. La ma o le ia le tu. E o mai mo ni mo ye ya taulia. E mo ni mo ya te ka to fa taulia ye. O Yesu ke risola. O diga. E tu te ton le no. Nene. O le fa tu hai, e o le fa foga. Sino ya Yesu. Oh, Maria Yesu. Delama, o tu si la mose. Era un cuse fu nel mose si la tula. Ah, tu si mose e fascino il canto ya Yesu. mai. Ai le ma fai o tu ina o mai ya tsa. Ia o tu mo hai lo. Lorina. Ina ore fa lomore no ore tua ile tu susina mose. Wala to ne mawala. La tu susina mose. Fai lo a Yesu. Amen. Buon mau di hari Yesu. Ela tá tudo dizendo na terra. Ele tá o olho dele, mas então, agora todo o sábado todo o dia todo o trabalho. E aí ele olha, Mose. o Mose o todo fala de alto. Agora vi lá. Ore fato tu ya Yesu o fa ko ya. Mose. Ah, fai ana o tau territorio ya Mose. O tau territorio mai ata. Ora vela. O lo le tengeina o fe au mai au na le tua. Wa le tengeina o fe au mai le tua. Amen. O lo le so soina tu spaia o le fe au mai le tua. O le tengeina foi na ka tu ore, da baro ore. Ka ora le so bere. Amen. Aua, era. Tahu kau dah, ada tu situ. Ah, tu wale kau. Memang. Betul. Naia frati naia mo foi oi. Ma fa la na oi. Wan fa fa ya te oi ele manai. Ole mere na e le loa. Na le loa foi e o tapa. Ina ia na fa i loa tu ya te oi. Olena, Elena, o mea e ai. E o hai kanata. A mea umea. Lei mai Ai, il foka yo. o yo. Yo ai hata. Nana mama. Ole ma mai le o mea le tua ina ia ola ai le tua tina e moni la moni a mai na mea. Ai si dia tu ora fa tino nei ora fa. Magai.
Fai e whita sana na a ia sa la e mana. Kare uki na a ia sa la e mana. Fa se ku. Olala ke ni na umman ma ai mo le to mo isa e mana. Ira ua lata Israel ile Nua fofolanga. ele no fofolanga no kana. Ene. Oma le mana ai mo le to ai isa a le la o to to be. Tu puedes. Olo ia ele me se para sus mai. Olo café ga Susu mavili. ele Ene. olo fisila. Olala ne de man. What was it? Niko beti. What is it? Aya, Mana Kalau ngomong mana, what is it? Lalu ini kemudian dia berbentuk sesuatu. Ngomong ayat Amen. ya baca tu bapa yang kawan dan informasi sebagainya. Ele ngomong ayat, Alright. lain tu baca. Awak dia mau umat beri mai ini, Alright. kalau sih, lalu dia fasih berapa? What is the man trying to teach us that is more important than physical food? Ación la lectura. Ya uso. Lo Te loto ni ya uto. Sai lana o leao o tato te maku. Oyani. O ia umaile Sama. sam. Mapapa tiso uma. Uma ya mosi. Ya ose i leao ma sam. Ma ai uma i le mea ai e tasi whaare. Wala ni mambau. Ai uma i le mea ai tasi whaare tinu. Wala nam. Let me ask you, was the manna a literal manna? Tu puedes. Was it a literal manna that they ate? No. Yes or no? Yes. It was literal manna. And they see the apple, they are for the cow, and then I want to for the tingo, then I fall in. But I'm not going to find that where I'm at to. And then I'm for the kimo, see the apple cow. Ay, Padre. Ai fale na. Amen. Afai ki ai fale kino. Mai mata ina ka usami mara ka bapa. Ai le kere ai na fale na. Yo ya iba papá. Ma feiru uma i le mai kasi fa leva. Le nasi was it little one that came from the rock. Yes, it was. But it was not the most important reason why God supplied. Awa peke ai e hitu me fa kino ngi ai na sa joke. Amen. Ai ma e hitu me fa na. E kile ko yoki la wa. E fa. Amen wa. Praise God. Mai awara na tu hitu ina papa fa le nganga. E sa mu kuriati ya te la to. Ole na fa papa. Visto la vale. Lisu. Or was it a little rock that Moses hit? Yes. Yes. Out of the rock of God. In fact, now that is it's who can say. But you still not the Hasta lo loco. Amau foi eu ia. And the word was made flesh. So nara mamai. Vai fai ka we mamai. Amen. Yesu. O Yesu Cristo. Mamai. Assim. Para todo mundo é fato que é isso. Lembra então foi uma aí é a alma. What is it about that man that wants to teach us that God is trying to teach us that is very important? What is it?
Dio tino tamata elo hope. And the word was made flesh. Flesh. Not like our flesh. Tino. The body. Our flesh. Yes. Yo, Yeshua loco. Yeshua on the flesh. Amen. So what about the flesh of Christ that God is trying to tell us? It is very, very important. Wow. Recto Lola. Amen. Now, I don't do the man like the power. What did I do? Fanya na Paulo nimesa au ya Israeli na fi aifa hukumu mahalo bani sana. Mai. Kaka ukimwona ba. Aye mbele mahalo moya wa moya. Ayo. Ole ile abeto. Wa bifo wewe na. I say I omalea. Oh na, foi mais tua. Kena ai na bifo la. Na ko wa ai na monyo ko ka won ba. Gaba ai ma ko Yesu. Na ko ya tu toda. Ya ko wo ke. Foi la. Wa o ya re to wala. Na bifo we lang. I say kasi ni na reto maola ona idea fa aba. Wow. Olha a reto foi o tema tua. Olha. Tino. Olha tino there. Tua. And the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, shall live forever. And he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh. So I will give from my life of the world. Praise the Lord. Flesh. Yeah. You gotta say it. Foi lá to from Antu. Foi meio olha, bele tu olha. Ele que não bele tu foi olha, como Antu vai logo foi. Foi mais boa ainda bem. Por aqui não vou ir ao isso. Por aqui que não vai, olha, usa lá o isso leva. Vai aí. Pessoal lá, we are not cannibals. Amen. Amen. If I push out, I say, may see you on that one. For Ale, not I lay fighting. Yeah, fight up. Don't forget. What's that? I want to do this is the last thing to do. There, even if I know that we are not what do we need to not to do it? Either what do we know where to see ya? Mose. Yeah, what's wrong? The Mabaya is on that. I have a fact of what's wrong. On a two older book I have from. On I have a minor there, I'll be concerning some breakfast. On I have that much for our. Fama que quer ver mais falar o Caial, não sou aí, o Henrique. Boa, mas. Yes or no? No. Apa pun banyak soal? Yeah. It depends. It depends. No, we. But in my mind, e kasi ale po ke kuwa Mauritius. Ayaw ako nasa wala wa. Divino. Well, Well, pera na uya fala o de ko ka o le this. You know why? Yes. I say what let for the man. It's a mix. Because God is trying to tell us something. The Father now Jesus. Amen. Amen. It's about Christ.
and the flesh of Christ. Yes. Afai hoki tona. Yeah. Aro tu kai amo lai hoki a te fai se mai la. Lan me lewa maka no tupu le tino tana toks. Nata na nongi. Maka no tika po. The post. Ua po maso. Lano. Nongi o. Mamongi. E na ua. Pai mai e su o le ao e kuha mau na sa. Ina ia whai wā venga e whāku mai na sa. Pai mai tāna maari whāma mone Yesu. Lo mamong siya po na. Kapilay siya whālong e nāma. Lono ina, o tana tayo. Ya. Kone kei me kiopia. Amaka long. The post. Amaka na ti. Ai Yesu. Ina ua oki ma ua maliu Yesu. Beskole. Kana mena ki. Wa amaka ma ti kampos. Right? Ina o kana fifi. Manto ina lo ki sotina. Sotina ya sotina. Alo tina e pere lo pe Yesu stara ke sigia kule alufa. E lo tina. O se me kupu makwai, e kaya li kawa ni sana. O le ale mamau ni e whawha la sa pang ya kutina. O i fwe la, wala po, ke au ko whanua o se pinatsa. O ka ke, e maki sawa, pang ni whakali maki na wala ki. Na loeno o sau kawa ni oki. Wala e paso salo ki nako o oki se sura mai mai la. Sawa mai ya po de ro ka fefe mali e asu maka le. E pipi ni, ai mese na wala. Prepare uma compra e ele banco prepara. Foi pouco. Aí não outro se eu tinha. Sabe não lenta. Aí como que o matou não foi. Tá lo faz. Foi o outro, foi né arela. Olha, não fala não. Para fazer o todo matou aí. Olha, a falsa irmã, se não se tudo mal uma para. You know how long it takes for that. Fala como. Asa no o o fa asa kalu ka. Sino o se tina. O ora ke na la na tu mo la transfer le ni no mo fa. O sora no ka fa. O ke le fie ma ai fo di ma se tina. O ke le fie fa lo mo no mo. Ai ke mo a mai ni tino se tina e ko ku ma ai na ko ki ko ki ko le ku so. Kau va o de la. O vai dar pus. Ai fa mai mo mo tanga. Le ai ma se ma. Amen. O ma o sa ora le tiki. Tiki le ku. Le ai ma se ma mo ni a pe a ka ma la o sa to to lo. E le ma se ma. Se a le a ka ma. Te a so pa tu tu. E e no te tu. E o lo ki na jo da fa. Ele? Pui le o se. Au o faz. Verdade. Au que ele deve fazer isso. Yeah. Mas não vou trabalhar. O erro sim. Yeah. Kalau aí o mal olha, o lado olha os caras. Para cá que eu falo, cara é isso. O ali isso fala que o pana. É mais tudo isso. Mas tem o seu fim, foi o fácil para. Foi mais. O alata ele was Eva. Ona lama ele Yesu ele o te. O fapa ele lama sapata. Ora winga le dei low to ai. Se a deu ele o and about the ninth hour. About the ninth hour. Proceed. Para mim normal. About the ninth hour. Sura fiafi. Ora winga. Ele está como le kurai. About. Robia, wala talata. Ina kaken. Isang Amen. kalau sih, wala nang terminin ka boleh kurai. Tikus pa yun. Naman, about the ninth hour.
o ngā langa lole Iesu, Eli lama sabachthani. So before he died, he was calling. Are you there? And Following? yeah, Então, já, o marido foi para todos. O anterior de Neta e Iesu. Ora, foi pela ilha de Apuia. oh, to look Ua, tauru. Ua whaka wauro nao. Ora tu i nātu lea o rana. Rara kei mi lefa mai ua. Ua tauru ua whakaresu ua kau. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head. What time was that? That was it. Luka. Ona vara au vai leo Yesu ua leo te. Ua whape aku lau tama. Au te koe na aku lau mea ngama ioa. Ua na wheka na ioku. Ora toa i lea. Rongo i ngana mau te ukapa e ua. Mariu. Yes. Dala ke nera maligo Yesu. Exactly when God told us he would die. Yeah. Ikaw nila, itong siya po niyo Yesu po so, yan na pasi ko rin mamoy na pasiya. Ele não isa na ito. Ele ka o pass over lá. Famay. Então se é esse Senhor, ele achou esse fundo para falar. Olha, nem imagina. Uma fácil ideia, ele fala com toda a tua uma, o Israel, ele é lá não foi Israel mamoe, é a mãe de mamoe, a mãe da leoa, causa. Ele não a mãe da mamoe do pau, passinho, é a mãe de mamoe, sabe? E esse é o Inglaterra. Ah, foi o mamoe de pelo aqui. Leo au mai nei I o asa o ni ma mo ne fasi. Wa ma ka leo so o mai ala ke ma fo fo, we ka no fai se ma. Ora la fasi a se o ma mo ne sa la sala o ni ala la fasi se ma. Ora no e au mai a ke ora ke ni ke ma fo o ia wa biu. Mo ne ama pe ma ka. Ele le me la. Nara ke, a uma whai ewe, ulaka lea. O ngā orore I lea fiat. O ngā whasi lora na mama. So let me ask you. Wale a kua una orare ke I lea ka whasi e mama. Le whawhonga mai. Now you shall keep it until the 14th day of the same month. Por isso, não é uma boa, não é essa segura, mas é fácil. Aí ele fazia uma boa, lá que é consigo não faz. Por isso, ele fez uma boa, que me dá, é que ele não lê uma boa. Ele não quer ir, ele não quer uma boa. Ele não quer normal ser uma boa. É que quero ler, bem esse ele é esse meu uma boa. Ora não, ele é a you gotta make sure that what you're presenting to God is perfect. Amen. And la mía de pua, cabrona de abai de pua, en la cocoa, ese era pues señor, o de vestigia que voy. Amen. Aleluya. Ya, el hermano le pua la mano, como va, con mi melón calado, como el mino, el hermano. Daí quando ele é filho lei, ele vai açoar. Ele marca o cacau, uma merda, ele era ave mulher. Ah, ele sopa. É que ele agora spend, ele foi minha uma que uma vez, qual não vai ser, não vai ser,
then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. How are we going to look at twilight? Twilight. Pouco. Agora, pouco. Twilight. Yeah. Pero no tengo que no me twilight. Vai lang naar pouco, maar elf. 4 horas. 24. The daytime. 12. 4 horas po. The nighttime. 12. Now we talk about the daytime now. Para gusto yun. Wala kaya. Tama kayo sa ikaw rin pula raso. Ay pula bubua, 2, 3, 4, 5. Rolling, wala kaya, wala kaya. That's the hour number 1. Hour the hour, sa forma lua. Kung sa wakar ko ile. So from morning till evening, 12 hours. Amen. Levar 12 hours there. Dan penina. Let usa oil. 3. That's 12 o'clock. 12 o'clock. What hour is that? What I go? Kasi, 2, 4, 5, 5. Oh, 3 o'clock. as for that's all. Oh, Right? 1 to 12, the half is 6. 6. So cada that's all in the cover and that's 12 o'clock in the afternoon. And On the natural clock kaya. A matter of a ship by the line at 12 o'clock. They call that evening. Wa makala fiafi, e kawara yomo la fiafi, that's all evening. Amen. But remember this way, at twilight, that means between the 2 evenings, between 12 and 6. What is that? What's that? 12 and 6. 3 o'clock. 3 o'clock. 3 o'clock. Kaya ni kowa na fashion man boy e kaya inaso pasaka. It was 3 o'clock twilight. Amen. Porque ni kowa na yo fasaka le su. Praise the Lord. Maganda na. Wala na fashion. Pangamay na maboy na sa Saudi. Ingat buang mau to de la. Orang fukwa ai no del fukwa ma Israel. Ai sao pernah kayo SMA ai público.Aya ku de ola a mi de por fora. Pero Yuma. pasó la. Era a la mere isso. Como eu lhe acho de. Por sabe. Lakte sapat. Wala ka sa. Right. Ya, so sa dinga wala ka sa. Dapat. Kemudian tu pun fine no mai kali. Wala ko wa ai tu mau. Mare tu mai roki. Dan kay bida nga mai lama sa kan. Dengan wakar kay from my about the 9 hour before he died. Yeah, call. Thì đó là nó phải phải cái gì? Đó là nó cái này nó mới ông mà. But he gave up the ghost and breathed his last breath. At exactly 3 o'clock, 3 o'clock. he died. Amen. And now all about here for the quiet. For Uma Jesus. Praise the Lord. Orang nak kau ya? Era mamoi fa tino e kawa. Fa mai fa tara ngari. Ane fa au kren fa mai mamoi e tua. Amen. Salve. E na ke wa sea. Asa. Amen. La tu tu foi et. Wa sao na mo mas wa no. La tu ma tu sa pati. Tous sama Usa mal. Ina wa wa pi la ko fa mo ki mo Yesu.
lalo ngati ma te tope e ngai am vale ma fa ma a lala fai o fu Yesu e ngai ma vai o uma sa ni ma ka pe la ai popre la o na tu Yesu. Amen. Praise God. Amen. Aisha, ya ka wala ka sa baki. Amen. Ele mama ai te la fai mai le ka na ngotra la. Pada maka sa baki. Praise E God. o na Yesu, e o ma lisu, tutuma. He rested Sabbath. on the Sabbath day according to the command. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Ahora sa baki. Amen. E o na Yesu, e o umara, le fo fama Yesu na makanga fama Yesu la fiku. It is finished. Amen. E o ma lisu no sa karo na ya ko fa ora ta ta na sola fama. It is finished. He is the creator. And he is our redeemer. Amen. He died of a broken heart. So I said, sure, what I'm doing is, he got his stuff. What can you give away? It is. He don't know the sunata. Na pasa todo Yesu naked. Desse lá ele. Era não foi ele, não também eu fui fiel mata. Papei o an sala kau maeva te wa naked. Christ has to become naked because of our nakedness in order to cover our nakedness. Amen. Thank God. Praise the Lord. Que família. Eu não fui abrir a ticalha. Vai. Olha o malaya. Pamakia. E lá. Olha o malaya pula aí, macacula aí, gasta o menino caiu. Foi lá para porque foi lançada no carro foi lançada in the eyes of God. You are naked. Amen. Pastor, the Father and the Son rested after the book of creation. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended his work which he had made, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested. The death of Christ was designed to be at the very time in which it took place. It was in God's plan that the work of Christ had engaged to do, that Christ had engaged to do, should be completed on Friday. Porque não ia entrar com esse Espírito foi. Uma maneira de subir solo. Agora foi uma maneira de subir solo. O longo vina de agora vai de bom se para mais subir mais. Depois o iei como le mamava. O le iei o para pegar como iei lá pelo para mamava le como. Kalau menang kalau istirahat, ada maline sudah sofi. Ele asal ele apa pun wah. Wafekari na kamo. Amen. It was in God's plan that the work which Christ had engaged to do should be completed on Friday. You know what happened today? They have what they call Palm Sunday. They emphasize Ash Wednesday. And then they say Good Friday. And then they say Easter Sunday. I wish you all the Sabbath. And I wish you a true. Amen. Even when he died, he never
Ini. Rest. Eh, Ele viu? kalau madila su. Sai koi mana? Dia mamar. Ele malu maka meluma kau. Ben, Ala dia kwa mamafa. Bisi se vena. Esa kau ina. Wa uma tu la folo usia mose. Dan fa ka ki fa la kola. Ula fonga. Ka ku i numa fa sa to. La ula fonga fa si mo uma ya Yesu. When Christ died, the word fulfilled. Ai suia. Ula fonga se fu le boa. ben, El mai le babau e o ile. oh, Siapa? O siapa? Ele não pertence. Apa pernah kau jawab apa? Konfirmasi dia. Eu moro apa le? Enfim, lalu nak tu pun lalu. Lalu kau faham? Kau pun lalu lagi. Kau mau mafuye, watoa, omsa. It's gonna be bad. It's gonna be void and empty, just like the beginning. Alguém me dá, para você levar a causa. Quando a coisa foi ele por lá de fora de lá no, não fala lá tem nada. Lá se cala é para a rua, o que acontece no. Lá se cala é o let there be light. E a fa penal, a fa vai de rua, vai no mimo lá no maluco. A sua rua. O SS de rua vai para ele mapuku, a maca cola, a socorro. Pai ele rua, pai faz sal, faz cuí no relavo, mas sim, lá na imuruína, ao lá de quem deu, mas ele mata. Amém. eh, Pai faz ele rua, faz cúmulo lá de mandele, faz cúmulo de pai pensar em dia. A solima. A som. E pai faz ele rua, me oro. Faz kasih marca raka. Oh, ele sabe. Tomai ele rua. Vai ele masih for para aí, ele masih for para aí. Mas ele sabe que com que o maia. Ei, forma cá com ele aquele lá que mora fala. ele, Exato. ele, Para ver a coisa. E esse for forma para ele esse sabe. The fact that there will be a Sabbath in eternity means God has to recreate the world in 6 days. I let me tell you what they were not witnesses. This time, the redeemed will look and watch what God recreate the whole world. If you like, that's what it. ele, I want to do that. I want to see that day. isso, Marlani, então te fia o watu le na ai. Mana me na ia matu whamaoni. Whamaoni le tua le tamai. Wharatanga o uma ona e sa uki o mai ai. Tau na ia matu ta lia le ala le whakutu. Matu tosi o sapati. A ai manai, le ala manai tini. Ala manai le tu whalanganga le tua. Ina wai malimu, ele manongi la ufio, ele manongi, ele eliro. La nga o oe o manai mon, la wina mai lang. Ele tau matu muri, matu talia, matu a ai. Ile na manai. Ia sa omana. Se ia o ele ase te fio mai whama nui lo ule neas. O Yesu matu wale ma au. Everybody say. amen.